Tin na palabas, saan aninamnaman nilay ka matuntunan ni Raymond ti balayda. Tanalimod gayam asinurot da ito'y iti panangitulnog na ken Estela iti airport. Nagdanag ididimtang ni Jessa agayam na. Kabayatan ti kaadda na iti Bacolod, saan anasango ni Estela a kinasarita ti anak na. Banag anagsakitan tinakam ti balasang. Ket ad-adda anariknana asaan na ipatpatag ti inana. Inkadeng na ti makinobyo. Tapno mapadasan na ti maipatag. Tinong patong pa ni Estela idi ipudno na nga addan nobyo na. Nagbartek nga ti balasang. Ket na ilaw ang daken Raymond. Ket ita papagayam, adtuyen tituloy ti makalawas apakasaritaan anapaulwan. Naigugur a puso ken panunod. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayan. The memories shared together kept that love alive. I can't forget. Ang kakapsutak ang nabigatan. Dandani, saan ko ang kinabaulan ti bimangon? Amangan mo sa anak ang makastrak iti pagadalan. Oh, Laika. Anyat mo paspasamakin ka. Ni Mami. Oh, agkalkalimduusan ka, idin to tabig-bigat. Apay ka sa tilagablay ka. Akuray ka. Masikog ka. Mami. Masikog ka? Nagpasikog ka di tinobyo ba? Pagawanin ako, Mami. Pati awanan bain. Ha? Sige, Mami. Aguma kayo magdangran kanya. Tapno marigrag ti sikog ko. Nasaysayaan pa yan no ang gindan kami amatay iti anak ko. Katawan matla ti patagkugin ka. Kaya't ko makasarita tinobyo agraman ti amana. Konsentidor ti amana. Naglustoy. Rita, umay ka! Tulungan na kabang nitaray kinilay kay ospital. Oh, ayat napasamakan ka. Nakaluslusyaw ka. Yes. Agdadagsanak. Anya? Nasinga dagaya mo ni Laika, Jessa. Di mo amo, ti mapaspasamakan ko, ana. Pangasiyo, Mami. Saan niyo ko makapagungtan ni Jessa? Awan ti pa kay naigan ay di pa nagsikog ko. Nga mo na nga Danubyo. Mabalin ka di. Adwa kami lang kini Jessa ti agsarita, Mami. Sige. Pagustuhan kay ti dayta kita mo. Inak kasarita ti doktor. Numabalin mo matla ti rumoradakos. Ngam dayto iti tandaan am Laika. Kaya't ko makasarita ti nobyo magraman ti amana. Nakiktuta kiti namuak, Laika. Kasla tiyak kabailan nga aramidan. Saan ka di? Siyak, anak kasingsing pan. Masirip. Ngam, kalahat-latan nagsikog. Nasingat nga kaya. Isong awan sa bali makaawat kan no san asyak, Laika. Sige. Nakasagana ang atong nga kadagitibag, ha? Diyakon kabailan, Jessa. Nalupoy tinakam ko. Iti na minsan, nagkuyog kami kini Raymond. Naginumak iti nasangar. Dinanggayan nak. Kalpasan day ta. Diyakon amo dagiti si marunoan na pasamak. Naya, gusto rik na yung agpadpada? Ay, ayatek ni Raymond. Diyak pagbabawian ti panagsikog ko. Diyak mamain agsikog. Ngam no bay anak.
Talaglangan tibiyag ko. Di mo aramidan ti kasta. No palubusan nak. Siya kung ti makamo ka ni Raymond. Nunos ka nagpakpakaasi ak parakan ka. Tapno ikasar na ka. Aramidak. Apaya nakamulengling ka iho. Kasla adanadagsa na pakariribo ka. Asino ka diti mawagkan ka? Nilay ka, Papa. Agsangsangit na nang ipakaam mo nga agdadagsan ka na. Anya? Nabartek ili nilay ka, Papa. Ket nasulisugak. Jak ninamnamang agbunga. Kaya't nakanwa kasarita ni Mami na. Rumbang nagsasarita tayo iho. Tapno, mapagsasaritaan ti panagkasaryo. Saan ang mabalin nga agsikog abalasang nilay ka? Ngayon, Papa, sa anak pa anak kasagana. Ngum ay ayatom nilay ka, saan ka di? Awan makaartap iti panagayat ko kenkwana, Papa. Ubing kayo unay nga agasawa. Angam, addaditan, iho. Girl, I need you. I need your love. Angay, mabalinda matantiyag kasar, Estela. Sapay kumatao manugot ka. Awan palpalikaw ti panagsaritam. No saan ko maadursok di anak mo, adayo ang mapasamak ti kastoy. Di mo lang na disiplinaan? Uray makumiko makitinigosyog. At dalat ta panawin ko iti anak ko. Uray no kasta, saan tayo ang masiputan amin agaraw dagiti anak tayo? Kata niya ti kayat mo sawan iti kasta. Sa bahaling amin ang dagiti agtutubo ka dagito ya panawan, Estela. Aging ga mabalin tayong aturen tibiddot tayo. Aklunan ta, nga da nagkamtudan ta anaganak, Estela. Iso asapay kuma, tauman nugot ka pagkasaren ta dalay ka, ken Raymond. Saan ka kuman ngagsangit, Laika? Ay-ayatan ka. Jak kayat nga adada ka sa mapasama kiti sikog mo. Agyaman ang kiti panangalangon mo iti dayaw ko. Nubaybay anak. Jak kabalan ti panakaibabain ko iti panagsikog ko abalasan. Amang ano, mapanunot ko agad talentibiyag ko. Pang-aasim, saan mo ko mapanunutan dayta? Raymond, kaya't ko amang ngakankan ka. At ibagang kumatipod no. Si bubulos ka di matlaang tiritnam, amang ikasar kanyak. Uno, mapilpilitan ka laan. Kasapulan ka di nga ulit-ulitak na ibagakan ka. Ay-ayatan ka unay. Marignak ngay ayatan na. Nga makarignaak iti pa nagduwa-duwa. Amang ano ni papangmulang tinangibaga apakasaran nak. Adi na kayat nga awan mariingan nga amate anak ta. Ubing tapay. Agad-adal tapay lang. No kasta. Raymond. Ikasar ka. Gaputan na patag ka kanyak.
Pukawang kumati ang yaman na panagduadwam. Kasaritak mo ni Papa. Uray agasawa tanton. Ituloy ta ti agadal. Sayang ti kinasirib mo. Diya mo. Kasla babae na kasumrag iti pagadalan nga agdadagsana. Saan mo kumapanunutan dayta? Uray dayto langan na semestre. Inton sumarono. Saan kanton nga agadal? Ingkadang ko adito'y resort ti pagkitaan ta. Tanaul-uloy mag-apagsaritaan ta. Nabiit pa'y analpas da ito'y. Inawisak dito, tapno ipaniknik mo abak nang ka. Estela, awan ti rumbang apagsupyatan ta. Pagimbagan kumadagiti anak ta ti pagsaritaan ta. Ada ka di pa'y naskan apagsaritaan ta. Ada kayat mo mabaliwan iti panagkasarda. Kaslag babawi akti anugot ka pa nang ipakasar iti anak ko, iti anak mo. Anya, kayat mo ka di nga aganak abalasang ti anak mo. Nasa liwanuan ti panagbiagyo. Amok ka mapanoy-nuyan ni Raymond. Ulitak manen. Uray kasano ti pan nakakumikom ko iti negosyok. At dalata panawin ko iti anak ko. Tiyak nagliway ti panang bagbagakan ko na. Ada na amok may panggap iti anak mo. Nakabababa ka no dagiti grado na. Kan, awanan bukod a disposisyon. Katagdadwaak nagbalinto anasaya at nga apa. Ubing pa'y dagiti anak ta. Numanugot ka. Makipagnaadda iti sidong ko. Ikarik at arabayak idaan na imbag. Ha, kaslay parparo pa mga wansir-sirbik nga ina. Respeto ak ti anyaman na desisyon mo. Kat ulitag. Awan ti rumbang apagsupyatan ta. Saan dakpekit din nga awagan na gadi barkadak. Maumak pekit din amang sungsungbat kadakwada. Kabkablawan dak. Ngam adamat agiti mangkan kanchaw kanyak. Sa damaganda no kabaalak ti agbaling na ama ken asawa. Adapi mang tagtagibasit kanyak. Masurunak. Kaputa saan na ka masirib. Kasto yung ti ibagbagada kanya. Kinapudno na. Sa anak pa anak kasagana ang mga asawa. Ngamjak mabalin abay-bayan nilay ka. Girl, I need you. I need your love. Grabe, into ka naman na makasangpat ni Mami, Jessa. Iso nga inawagan ka, nakadwak dito'y balay. Kasapunak, ti kasarsarita. Diyak lang kumaumay. Tani, ramraman nakmata na kaguran ni Mami. Gaputan na patag kaagayam, imayak. Agyaman Jessa. Kumusta kan? Apay, di kasi mrek iti pagadalan. Nakapsutak. Kan pasaray agdulukak. Iso ajak pala makastrak iti pag-adalan. Anya tikon ko na dagiti kaadalan ta. Awan mat. Jak mamati. Di mo la kaya ta masaktan. Dengkenak. Saan kumaday ta ti panunutam? Biyag mo day ta.
Diyak manan magawitan ti panagarubos dagiti luwak. Nakaad-adayo tirik nakadagiti lalaki idi. Diyak la kuman impalubos amakisiningad di Raymond kanyak. Awan sa bali apang panunutik idi no saan ati panagadal ko. Saan amap ni mami kadagiti aramitak. Masakitan ka lang no lagi pang pala tinapalabas. Nalabi talaga kasta tinaitudi nga mapasamak kan ka. Naikari amasapa kami nga gasawa kin ni Remo. Saan, Jessa? No, diyak kumamawaw ti pamatak. Diyak kumamakinobyo. Kat ididanta ni Jakon kabailan pa eh. Naitid ko ti bagay kin ni Raymond. Lualawas langan nga kasar kayon kini Raymond. Kinasarita kami ni Binamin nga pamuspusan na ko mga idaras. Ti pan nakapasamak ti kasaryo. Tadyak kayat amadlaw ti sikugbo nagkasar kayo. Wano, gumanat kayo asanda kun amakita pa'y. Anya day tangay bagbagam. Mabalin niya mo tiyag na dito'y balay ka, no kayat yo. Saan, mami? Agnaet kami kini Raymond ije balayda. Naragsak kayon ton. Taawanak ton ama kasi nga kada kayo. Anya ka di dagita ngay bagbagam lay ka. Pagbalbalin ng nakawan serbi na nga ina. Tapno amom, jakla kayat amakikasar ka kumakin ni Raymond. Naladaw na naamak ang nagsinagayam da Benjamin kadi asawa na. Ha, ta, adagayaman sa baling asawa di inana, nakiasawa ti Amerikano. Broken family. Ti pamilya nagtaudan ni Raymond. Katamangan, no isina nakantumat ni Raymond. Ulitak man ang timang kablaaw kada kayo. Iha, iho. Bakitak ti kinaragsakyo kabayatan ti seremonya ti kasaryo. Aging ka dito'y reception. Kat sapay kuma. Tagtali na edday ta kinaragsak iti panagdenayo. Ikarik kada kayo, Papa. Jak to paglidahin nalay ka. Ngamin ay ayatek. Agyamanak. Oh. Dayta ti kayat ko. Aginayat kayo. Dayta ti sikreto tinaragsak a panagden na ti agasawa. Wan, Papa, ikarik kada kayo. Ni mami. Nakita na tayon. Agturungan dito'y. Uray tanalpasan ti seremonya ti kasar. Una aktulatan nga agawin. Uri agigidan tayong tukuman, Estela. Sumurot ka kada kami ijay balay. Ituloy tayo ijay balay ti agraragsak. Nabanugak, kaya't ko ti aginada. Umayak tulatan ijay. Mami, aganad kayo iti panagawid niyo. Raymond, ayatan kanipatag mo kumati asawam. Diyak kayat apaglading item. Wan, Mami, aramidak amin nakabaalak. Tapno agragsak nilay ka itidanak. Ikarik dayta. Uray agdadagsan akong Raymond. Naragsakat, iti daytoy umuna arabi ita. Laika, ay ayatan ka unay. Saan ka kadingang babawi? Iti nasaba pa nagkasawa ta? At danto na nagta. Kan malagip mo kadi. Uray kasano apa ng parigat mo idi kanyak. Sa anak anaawanan iti namnama.
Aging ga iti saan talang aggayam. Diya kaya tagsangit ito mo na Rabi ita. Kasapula, ti mangipatig kanya. Oh, ni Mami. Sung bata ma, di ka di mailiw kan kwa na? Nudad mo masurunak kan kwa na lay ka. No napatag kumakan kwa na ti anak ta. Ape asan asim mangpad. Tapno madarayan na kumati kasarta. Saanan aday tati panunutam? Saan ka nga agimula ti gura kan kwa na? Utang mo ti biyag mo. Kas kanyak. Ikar-kargatak ti agbalin anasaya at ken ni Mami. Saan pa'y asimrek ni Laika dito'y pagadalan? Agtalon nga daw kalpasan ti panagkasarda ken Raymond. Ay, sayang. Saan namalpas na ito semestre? Namin ano la asimrek? Idi naduktalan ng agdadagsan. Kasla sana nakapapati, tinapasama kiti kayam ko. Sigo da pa, nga adal ti pampanunutan na. Pagaman, sa balimot tan tinaramit na. Sayang ti guntaway na. Saan na amalpas da ito a semestre? Kalpasan ti panakisarita mo ti cellphone mo, iha. Nakalidliday ka manan. Saan ka kadian naragsak iti panagdenayo ken ni Raymond? Naragsakak pa pa. Awan problema mi kini Raymond. Naragsak ti panagdan nami. Bueno, mailiw ka ken ni Mami? Narwama kon kini Mami, papa. Kanayo na makumikom iti trabaho na. Ay, ni Jessa gayam ti mawag, papa. Dinamag na no apay ajak simrek itang aldaw. Oh, saan mo ka di paya kabaalan, iha? Kasla na po ka kung tinteres kong agadal, papa. Kan adon ti nakaarusa. Amamok ti dikano iti kulhiyo a pagadadalam. Kasaritak to. Tatno may pamuspusan na ti panakakamakam mo kadagiti nakaarusam. Papa? Daydayawon ni Raymond ti kinasirib mo, iha. Ket namnamaag a kabaalam. Uray, ilipas mo pa'y laday ito'y a semestre. Maragsa ka na, tamakita ka matlangan dito pagadalan, Laika. Ngam, maguray ka. Agluluwa ka, mang dumdumog di taliprom. Masya na kunay iti bagi, Jessa. Saanan asyak day dilay ka nga mo. Nadadaalan ti biyag ko. Anya ka di pa lang ti problema. Nagkasar kayo ken Raymond. Uwan. Nadaywa ko ni Mami. Ngam kasladya kon mayulo ti agadal. Ken nasakitan kadagiti nangag ko. Nga ipaspasagi da kanyak dito'y pagadala. Nakaamamaak ano. Ngam aga nakakabalasa. Awan kano ti serbiti kinasirib ko. Laika! Maragsa ka na, tanakita ka mutlaangan dito'y pagadalan. Uy, apay ngagluluwa ka mang dumdumog di talibrom. Saan na siya dilay ka nga mo? Nadadaalan ti biyag ko. Anya? Uy, anya ka di ba lang di problema? Nagkasar kayo mat ni Raymond. Uwan, Jessa. Nadaywa ko ni Mami. Kasladya kon mayulo ti agata. Nasakitan kadagiti nangag ko ngay paspasagid na kanyak dito'y pagadala. Nakaimaak ano. Ngam aga nakakabalasan. Awan ka no ti serbik, ti kinasirib ko.
Ala, Laika. Saan ko mga isuda ti denggam? Gagangay lang mo ti agbidot. Ngam oray nagsikog ka abalasang. Inkasar na kamot ni Raymond. Ken makapagtuloy ka latamo iti panagadal mo. Nasakit launay adenggan. Siya, anaimakan masirit. Saan ka nakapagtipal? Paasol na ito ni Mami. Anya? Saan mo kumapabasulan ni Mami, ha? No imparik na anak ko matipan ang ipatig na kanya. Saan ko kumainik ka ni Tigundawan ni Raymond ang makapagsinangad kami? Pagbabawyam ka di? Nawawak iti pamatahag, Jessa. Yamin paidam ni Mami. Anya, inagtungpalan ti biyag ko. Laika, awan ti rombeng asangitam. Saan ka ngagliday? Diyak kayat, agawid po. Saan? Inta ije kantina, tapag saritaan taday ito yabanag. Ano sang lakumanday ito a semestre? Saan ka ba sitlaangan a panaganos? Saan ka ngagliday? Ang mga nonya pa iti mapasamak dita si mo. Kaasimot ni Laika. Ay, anya nga minat tinapasama kiti biyak na. Napingot mo't dagiti agar-aram idiken kwa na. Napasnek iti panagadal na. Awan ko problema iti biyak na. Hangam, uray gayam adda amin ken ka. No di mo marikna, ti panangipatag, ti pamilyam ken ka. Kasla pirpirukam, ti ayat ako nada, ken panangipatag. Ay, sapay ko ma, tasaan na ang mapanunot adangran ti bagina. Laika! Oh, saan na nang italtalagpay ti asawam? Nagdiretso mo ta na simra kiti kwartoyo, Raymond. Anya ka diti problema mi ti asawa? Diya ka mo, Papa. Kasangsang padalaan manipod iti pagadalan. Linabsan na tamatlatan. Kaslawan bibiyang mo iti asawam. Ni Papa, mate. Bayan niyo, takasaritak to. Kumusta akla ko mati panagsublinan iti pagadalan? Ang kasla liniklikan nak. Malagip ko man kit di. Simrek kakadimat tan iti pagadalan niya? Papa, ipudnok kada kayo. Jakon kayo ti agadal. Anya? Kasanun tulang ti masakbayan ti pamilyam. Bak nang tayo, iho. Angam na saysayaat ko ma. No agsam makid ka iti bukod mo pagadalan. Naimbag ko man o kaslaak kanilay ka ti kinasirib, Papa. Intol makapas ngay, isuntulangan ti agtuloy nga agadal. Mr. Estavillo? Anya ka diti maipay ko? Nasingad kayo nga gayam kanilay ka, Jessa. O lakit diti may limod na kan ka. Itay ngamin simbang pat. Agsangsangit asimrak iti kwarto na. Ay, masyanak nga ro diti gayim ko, sir. Tata Benjamin ko namlatan. Tata Benjamin, adang amin nangig na iti pagadalan.
Kisyo masirib ken naima. Nagpasikog kanugayam. Ang inkasar ni Raymond. Madlaw ko madkit di asan ang naragsak. Sige, agyaman ang kiti dayta anamak. Kasaritak tulangin nila ka. Bye, Tata Benjamin. Ay, ad-adan sa paya na masiknan ni Tata Benjamin itigayam ko. Ngam, kanin Nanay Stella nga inana. Ay, anyan, kasimot tigayam ko. Anam, saan nga ta ang kinasarita ni Raymond? Girl, I need you. I need your love. Nagsarita ko yung gayo man ka ni Raymond, Laika. Hinawagak ni Jessa agayam mo. At namuak, noan niya ti problema miya. Oh, saan ka ngagsag? Ano na itinangag ko ay mag-ada may panggap kanya, Papa. Masiribak. Nasingputan. Ngam nagpasikugak. Awan problema iti dayta. Nagkasar kayo kin ni Raymond. Nasapa ak anak asawa, Papa. Nagadanak kumapay laag. Oh, Laika, apay. Lahat na nagsakit dyan ko, Papa. Ano yati? Dara! Ha? Saan? Saan na mabali na maragregtisin ko? Saan, baby? Ay, duhat na lang, hindi matay. Laika! Agyaman lang. Iti pa ng sarong karyo kanyak dito'y mami. Makaanayan da ito'y amang pakirid kanya. Di lang muno kasanul pagkirigsa ko. Ore akla nagnervyos. Iti pa nangyawag ni Benjamin kanyak, Laika. Danda di kaya magdaragrig ta si Kugbo. Kas na unay asangit kanda anak ko, mami. No naragrag ti si Kugbo. Samsamit ako di batay. Anya ka di deta sasawam. Ano nadam ngamin tabagim? Ano lang unay ti pangariribukag. Nalakakagsangit, mami. Awan ko man tirumba nga pagproblema haam. Saan ka ti aday ito ti pagragsakam? Ti agasawa kayon ken Raymond. Nagkari kanyak ni Benjamin. Kat ambok nga daka itinatalga na kasasaad. Numabalin, mami. Di ako nituloy na ito yung semestre. Madanagan na. Nuyak kabalan kat paragrag ti si Kuko. Manula alawas nagsarante semestre. Di ka lakat maanusanan. Namnamaag ti ka rin ni Benjamin. Sa anak mo't lama pa ay iti arapaap ko ken ka, Laika. Raymond, kung nakanaon ti magbambantay ka ni Laika. Mama, agyaman akta sinarungkaran yun ni Laika. Naragsak ti asawa kiti kaadayo. Ngam saan na ka makapagbayag? Subdiak to madan. Bantayam ta asawam, ha? Agyaman akta, pinatgam ti awis ko, Estela. Saan tangamin na nagranay di sinarungkaram ni Laika iti ospital.
Dakkel abanag kan ko na day jay nga inaramid mo. Anak ko ni Laika, nadada ka sa mapasama kan kuana. Kat gapo day ta, iti panagbaybay ayo. Uray aday ti din nami ken ni Raymond ni Laika. Dakdakkel pa lang ti pagrebengham nga inana. Anya ti kahit mo asawa ni ti day ta. Ay ayatan ni Raymond ti asawa na. Ngumkas may sangay na. Ad-adda akasapulan na ti pamatig mo. No saan kumana sukir ni Laika? Saan kumakasto iti nagtungpalan ti biyag na? Saan tayo kuman nga agpipinabasol? Tinaskan, noan niya ti maaramid tayo. Tapno may parik na tayo, ti panangipatig tayo kinilay ka. Uy, rimor kamot lagaya mo na dagos iti ospital. Iso adito yun timayak balayo. Ay na, kasta unay adanag ko, edi nadamag ko na regret si kugmo. Kasta unay nervyos ko, Jessa. Impatalgat ti doktor. Agagangay la kano ti panagpadarag. Ako nga dabasol ko. Friend, an nadam ti bagi ma. Agyaman ti panangiyalay kakam kanyak, Jessa. Binalakad anak ti doktor ko. Aliklik ako matagliday. Tada epekto na day iti sikug ko. Ugat, anyang harot ti planom. Numanon tumanin nga aldaw, saan ta makastrik iti pagadalan. Anya gayam ti bagbagada kanyak. Saan man nadagi jay ti pampanunutam. Bukod mo abiyag daytoy, friend. Anusak nga ilipas daytoy a semestre, Jessa. Kat sapay ko ma. Tamay pasak dagiti grado. Tama nga numaungtanak kini mami. Girl, I need you. I need your love. Makumikumak kadagiti na palabas nga aldaw. Nagado ti trabaho diti opisina. Para iti masakbayan ko man nila ikati kinaagawa ak ngam sayang. Awanan ti maramidak. Agapu ko ka din na oras. Sige, saan ta pagsaritaan, dayta, tagsakit lang tinakam ko. Wan, hinton rabi orek patpat nagtayo. Wan, awan sir ko hinton bigat. Sige, bye. Uy, Laika. Nalusyaw pa'y lang tilangam. Makita kiti langam anaragsak ka. Kat maragsak anak mo, friend. Awan mat maaramida. No saan ko apilitan ti balin anaragsak, Jessa. Siyaklaan ti makatulong iti bagik. Friend, di mo liplipatan. Adda ak agay mo akanayon nga adda iti sibay mo. Agyamanak, Jessa. Kas pangarigan, tamapukaw ko ti simbang ti panunot ko. Saan nagtunga nga ibain kan kadurman? Ha? Anya ka di dahitang ibagbagamon? Saan laang ani mami ti problema? Uray ni Raymond. Anya? Apay ni Raymond? Kaslaawan asamnan nga agada. Kasanun tulaang ti masakbayan mi. Ang kasaritak tumanan. Oh, Laika. Nakaring ka pailaeng? Rabi na.
Masapul ang may lipas ko dagitoy, Raymond. Madanaganak. Amang ano saan ang makapasa dagiti grado. Ipabigat mo dahitan. Umikan. Mapantay na si kwarto. Mailawak ka. Saanan ang mabalinday tapang panunutam, Raymond? Dakulan ti tiyan ko. Naimbag ta nakariing ka. Anya ka di ti plano, may tibiyag mo. Laika. Agol uli magkaklaan. Mangmangag ko ti panang bagbaga ni papakin ka. Kaslasaan mong intaltalag. Pangaasim, Raymond. Enaklom ka idi. Taninamnamak amay paay mo ti pamatag ka sa pula. Saan ko maasi ka ti agbalin adagansin ko? Anay ko. Nakasaksan kayo ito ti tiyan ko. Diakon kamalan pa. Awan manan ni Raymond. Ikarigatag agawat. Nakadiswan ti cellphone ko. Katawag at ti asawag. Ay, nagsakitan. Makayagsan. Arayatan da. Laika! Hindi ako't maipturan ti sakit ti tiyan ko, Papa. Ayawagan niyo ko, Mother Raymond. Tita na lagi di ospital. Laika. Ay, man namin ang ti asawa. Saklangan ti mangitiray kang ka iti ospital. Kumpit ka kanyak. Umay ka. Ang yawanak, Papa. Namdagas tigasat kong agpas nga. Saan yun to kumamay-mayan ti anak ko? Laika. Siyak ti agnervyos iti kasta nga ibagpakang. Bilen! Umay ka man ditoy. Isaganam dagiti masapul ni Laika iti panagpas ngay na. Naimbag taada ka na balayan. Nakapagpas ngayon ni Laika. Adda na po ko ta. Nalungpo ang maladagat impas ngay na. Babae, abalayan. Naibagam aminan, abalayan. Ngam ne, awan puot na nakaluslus yaw. Narigatan ang nagpas ngay ni Laika. Impusta na tibiyag na para iti anak na. Kasta kami babae. Awan ti babae nga aganak adi mangipusta iti biyag na binamin. Kaarig na nakakalit ti may saasa kami iti tanam no aganak kami. Gapo iti kado ang nagsaya-saya daran. Napakapsutan launay ablay. Natural! Kasa talaga ti aganak. Nadara talaga ti bang nagbiag may ababay. Papa, kumusta nila ka? Ada kayo gaya, Mami. Kaya't mo asawan, Raymond? Kasangsangpet mo lang dito ospital? Nakaanakan ti asawam. Awan kay ti sibay ti asawam, kabayatan ti panagpasikal na. Kabayatan panagrigat na. Kung amin, Mami. Nagkaraw dagiti ramay ni Laika. Inot ang nagmulagat. Nakidumutlaan. Wow! Nag-cute to'y anak mo, friend. Napudaw kaskin ka. Sigurado, kas kung tumutlaing iti kinapintas mo, iti kinapintas na intong dumakkel. Managsangit lang amin, Jessa. Ustunan, baby. Di ka di mabain kaninang mo, Jessa. Ala! Ninang gaya mo na. Amang friend, ti anak yu ka ni Raymond, ti umuna nga anak ka kiti bunyag. Ala! Kastala nga talaga ti maladaga.
Hmm? Siyak man ti manguba, friend. Parang agtal na iti panagsangit na. Oh my God, baby. Yan ka dilay ka. Sangit ni baby. Di mo man nampasar din. Baby, Houston Wen. Siyak, tininang mo. Oh, makitam. Nagsardengan ngagsangit. Laika, ada pa na ka. Kaya trabihin to no sumang patak. Makarang-rang ti panagsangit da ito yung obing. Jack masangot ti umay di tabalayo, isungay nawagan kalangan. Nakitak ti asawam, lalaki kan babae dagiti kakadwa da nga agiinom. Mami, Anya mo tinaklase ang lalaki ti nakasawam. Kadnimot Benjamin, baybayan na latan ti anak na. no inawagan daktap no pagungtandak, mami. Idipot lang ti cellphone. Santa pa yan alpas? San ka kadi ngagbabawi lay ka? Nagbidot ka. Aging kaita, mami. Gumawgawawa at iti pamatagyo. Uri at anak ko. Namkastoy matlaang ti parparig nayo. Nasaysaya at laangan amataya. Nagawa na respeto. Inidapan na kiti cellphone. Sagat butbut nga nak. Makamukha ti biyag mo, no di nakaibilbilang nga inam. Nakaring ka pa'y gayam. Katnay, rabiin. Nakaturog ka din ni Baby Fiona? Owan, papa. Aggargarigik pa'y lang agay ayam itay. Pagamuan ta, nairidop na matan. Inururay kayo at talaga, papa. Ada ka di kayat mo nga'y baga kanyag, iha? Nasurukan na may sa tawon ni baby. Mabalin ko na panawan, papa. Agtuloyak ko mga agadan. Oh, maragsa ka na kitiday ta nga'y bagam. O sige, mangala tayo iti mga iwan iti anak mo. Kasarita tayo kuma ni Raymond, papa. Kaya't kung aggidan kami agtuloy nga agadan. Nakaring ka pa'y gayam. Ang rabiin, nakaturog ka din ni Baby Fiona? Owan, papa. Aggargarigirik pa'y lang agay ayam itay. Pagamuan ta, nairidop na matan. Inururay kayo at talaga, papa. Ada ka di kayat mo nga'y baga kanya? Nasurukan na may sa atawan ni baby. Mabalin ko na panawan. At tuluyak ko mga agadal, papa. Oh, maragsa ka na kididay ta nga'y bagam. Sige, mangala tayo iti mga iwan iti anak mo. Kasarita tayo kuma ni Raymond. Kaya't kung aggidan kami agtuloy nga agadal, papa. Oh, Raymond, sangsangpot mo pa lang. Kaslawan ti pamilya mapampanunot ma. Papa. Agawis namin dagiti barkada. Naimasan mi matan ti nagsasarita. Oh, laika. Anya ti ara-aramidam dito salas. Adda ka kuman ti kwarto ta, ha? Naimbag ta si Mangpet kan Raymond. Kaya't ko amang nagam tinagsaritaan mi kini papa. Planok ti agtuloy nga agadal. Kan oray si kako nga. Ay. Saan man nga iramraman kadagita banag, ha? Saan mo apagungtan ti asawam, Raymond? Pagimbagam ti pampanunutan na. Para iti masakbayan iti anak yo. Kansana nasayat day tangar aramidam. Nilay ka lang ti masirib. Katiso lang ti agadal. Agadal. Laika, saan kang nagsangit?
Baliwam to kasarita ti asawam inton saanin anabartek. Wenno, siyak tulangan ti makisarita kan kuana. Nangag ko tinapig sa timot ni Raymond. At adamot ang nagpakaro ti anak ko. Imbes kumangag na kumantad ng anak da. Ay, maasya nagkinilay ka. Kasanong tulangan ti masakbayan ti anak da. Nagrabiin nga umawag ni Stella. Hello, abalayan. Hello. Kasang-sangpat ko lang. Nalagip ka nga awagan. Tinabit. Nilay ka kumatinawagam, abalayan. Maragsakan lakit de. Kung nakainom kan sa. Adda ka di problema, may tidayta, binabit. Sana ka dumawdawat kan ka, iti gasgasto sa tilangan ako, ti pampanunutan. Ay, pasensya ka na, balayan. Ahon gaya, nakapagsarita kami kinilay. Agtulo yun nga gadal. Rumbang lang. No, saan kumagapo ti kinadursok ti anak mo? Saan kumanasaba na ki asawa ti anak ko? Nadadaldarapap ko para kan kuana. Kat, ni Raymond. Kuha, Stella. Di kan sa makasao. Sa bagay, anya kuma, tinamnama kiti anak mo. Maagkit din nila ikang anak ko. Hello. Anyalakit din na kinasabrak ti pan nakisarita na Stella kanyak. Nasayat mo't asyak tinawagan na. Ad-ad naman ang tigura na numaaman na ngagap apa dagiti agasawa. Sakit ti ulo ka. Kasla mapisi. Maulawak. Raymond, masapul ngagsarita ta. Kurang langan adangram ti asawa. Makibiyangak la kuma. Saan ka di amasyan kinilay ka? Sige pa, panawan kayo pa. Saan nakaliklikan? Addan pamilyam Raymond. Ti masakbayan nyo ti panunutam. Saan kit di day tabisyo? Awan sa baling hagtawid iti kinabak ng iyo, papa. Ilay ka tagtarigagay ang makaadal. Masirip ti asawak. Kit isulaan ti agadal. Girl, I need you. I need your love. Bakta nakita tapay. Nakastri ka kadagos iti trabaho. Kat awan mo tun pa naman ko amang sarungkarkan ka. Ay, mailiwak pa ikidiniti anak ko iti bunyag. Kadlaawan ka. Naimbag ka pa, Jessa. Kat kumusta kan gayam? Kagapgapok iti pagadala ni tayo nagkita ta. Nagpakadak kini Papa Idirabi ngagtuloy ang agadal. Maragsakan na kiti dayta apangideng mo. Uray adan anak si ken Raymond. San aday ti makatubang iti panagtuloy mo nga agadal. Talaga nasaya ti Mr. Stavillo niya. Naimbag launay nga ama. Iso tinakarik na iti pamatel ngayon paidam ni Mami. Aging nga ita. Uray adan anak ko. Gumaw-gawawa akpay lang iti pamatel na.
Makasangsangit kan sa manan. Tilatan anak mo, ti panunutem. Uwan, Jessa. Saan to ang mapadasan ni Fiona ti imparik na ni mami kanya? Agbalinak to anasayaat nga ina. Diyak mo. No pagpatinggaan ti panagiptor ko. Laika. Problema ni Raymond. Kinasarita pa yan ni Papa. Ngam napatpatigkan kwa na dagiti bisyo kan barkada na. Kaslawat pamilya na. No makasaritak ni Mami. Pasig a pamabalaw ti bagbaga na kanya. Pakiridom na tati pakinaka mo. Saan ka mapukawan ni tinamnama? Barang agbali tumutlaang ni Raymond. Saan naglakit yan ang pitot? Ni Nanay Stella dayta. Ay, nakita na ko. Dandanisad ka na ilasin, Jessa. Dito ka gaya magtrabaho. Wala na. Pagyaman naklauna ita nakastro ka kiti trabaho dito ay. Dusan ko maagdigayem mo. Agtrabaho ko mamatan. Aywan, nagkita kami di kalman. Inasikaso na kanong mati pa nagsubli na nga agadal. Nagsarita da kanon kay Mr. Estavillo. Kat, aksapsapol da kano iti babysitter ni Fiona. Dahil baglaan. Gaputa dayta tin kari ni Benjamin kanyak. Uray saan mo nga istudyaan kanyak dayta mo ko. Ta nakapagsarita kami iti dayta banag. Nga mawad manak, nakam da dya Raymond. Sige nana, agtrabaho ako. Kababain ka ni boss. Sige. Barang adanturas ko ang sumarong karidigayem mo inton malam. Kanayon nga minti overtime ko di opisinak. Ada kayo gaya, Mami. Nangrabi kayo ka din? Apay, nagladaw ka na si Mangpot. Naluko gayam ni Fiona nga po. Ang saksangit kit din ita inubak. Napili ngamin iti mangubakin kwa na, Mami. Kaamo na, matiyaya na. Saan mo kasi nung batan ti saludsod ko, ulay ka? Ado ngamin ti na si kaso kiji pagadalan, Mami. Pinjak na kalugan na dagos. Traffic pa eh. Agpagatang ka kung mga minitilugan mo. Urayag di namin da kasaritak. Kati asawam, ayan na. Agpadpada kayo lang, kanimin namin na di makasungpat kadagiti sa lunsod ko. Dahito'y katay kunkunak. Nagdakkel ti bidot mo. Masirib ka mati kunak nga maag ka. Kanayon takla babalawan, Mami. Hindi yung mapanunot, tinagkurangan nyo nga ina. Ay, saan nakasumbatan ni Tikasta, ha? Panawan ka man lang. Amang ano saan ka magkapagtapal kat manayunak pa iti sana nasaya at ngay bagak. Hindi belente na ka-istorya kanyak, si Marungkar kano ni Stella. Sayang tasan kami ang nagdanon. Apay ngagsangsangit ka. Naimbag, tasan kayo ang nagdanon, Papa? Mabay na kiti ugali ti inak. Amangan nyo nagsinungbat kayo ko ba? Adan asawa. Ngam saan nagpaila ang anawaya. Panyalakit din ni Stella. Babalahon nagpapa. Ngam saan na mapanunot. Basol na ami. Saan anapatag kini Mami no niya timarik na. Mala. Sumardang kan ngagsangit iya. Saan ka unay ngagladladingit? May sapay dayta Raymond. Pulos asaan nakadanggan.
Matutuklaunay ti maging namakalagin. No kasanuan agapang mo kami kini Raymond. No apay ang nagbalin mo ta nakastoon. Diyaka mo, no pagpatingan, di pa nagitur ko. Nagipulong gayam ni Laika ken ka. Anak ko ni Laika. Dak mo, no anya ti kayat mo nga iparupa kanyag. Hangam, damagag man ken ka, Estela. Anya ti klasim nga ina. Nagawan kat abain mo na bang saludsud kanya kiti kastabi namin. Pumanaw kan, abang ano niya pa iti masaukan ka. Oh, awan ko matirumbang apag sinupyatan ta. Agtinulong ta kuma para kadagiti anak ta. Sa anak apakibiangan, maawatam. Ni Raymond ti kasarita mo anak mo. Waad, isot kasaritam, jay bukod mo nga anak. Dinak pakibibiagan. Girl, I need you. I need your love. Kakaisuna na sapa ak asimbangpet. Libro kas kadalap taplat tamat isang sangbam. Isarat mo pa lang dayta. Mailiwak kang kalay ka. Impatan na! Saan nakarakupan? Apay ka dingagad ka, ha? Asawa nak. Magregbangam timang paragsak kanyak. Saan nagpagarakan ka? Apay. Adda ka din sa balim. Ay! Makaanayan ni Fiona Raymond. Saan ako nagpasikogan ka? Kastagayam, ha? Naulpit ka, Raymond. Patayan na klangan. Saan nakapatpat kan? Di pagitlaan, di ka sa pulam. Saan ako nagpasikogan ka? Masapol ang makaturbusak para iti masakpayan mi iti anak ta. Kaputawan namnamagan ka. Papa Nam Raymond, saan ka narumwar? Saan ta kalapdan, papa? No saan nakabaalan nilay ka nga itad ti pagragsakak? Sumapulak. Balagan ka. Dahita ti saan mong aramidan. Sa anak nga ipapain. Iti ka ano man. Kat jakliniputan ni mamang mo. Uray na laka ko mga aramidak deta. Taado ti kwartak. Ket! Apay nga ron yan sukat na kayo iti sa bali a babae, ha? Raymond, dengganak. Nasakit tinakom ko iti pan nakakitak adinang ram nilay ka. Ti babae katrumbang ayatan. Saan kit di apagsangitan? Saan na akabaalan nga ipaay ti pagragsakak, papa? Managing bubukod ka, Raymond. Saan mo ka di amawatan? Saan na akayat amasikugam? Takayat na ti makatulpos. Di ta kayo manlaangan. Raymond! Raymond! Isit! Saan na kun ngayon taltalag? Oh, numaman da ito ni Estela. Amangan no agsin no bang kami matan. Ulay ka. Nan ano tarupam? Kinabil na ka ka din, Raymond? Yakla ko makayatag pakitakan ka. Saan na ka maawatan ni Raymond? Kaya't ko di makaturpos. No kaya't na adadaanan tibiyag ko. Agpakamatayag lang. Ay, susapo, di kagsaw iti kasta. Nanagsinabasol iti Diyos deta. Awaanan serbi tibiyag ko, Jessa.
Awan mangipatpatag kanyak. Naikarigat alumdahang ti kararwa ka sumaklang itinagkaisabiak. Saan mo ka mga ibagati kasta? Ni Fiona nga anak mo ti panunutom. Nukas pangarigan ta jakon maibturan ti saap. Pilitig ti ang kinabasaanan nga umangangas. Saan mo to kumaabaybayan ni Fiona? Ay, tila sasawam. Anya ka din na kitang ibagbagam, Laika. Anya kinamaag da kitang ibagbagam iti gaya mo, Laika? Nanay Stella. Jessa, panawan na kami kini Laika. Dua kami lang agsarita. Pangaasim, Jessa. Saan nakapanawan? Sika lang tikiran ko. Anya da ito akinamaag, ha? Mami, no andaman nakariktaak iti pamatag. Ni Jessa lang agayem ko. No, saan ko pinilit ni Laika? Saan asimurod kanyak, Benjamin? Anyatin karimi di kanyak. Ngamapay nga palubos mo adang ran ni Raymond ti anak ko. Mami, saan kayo kumagsin nung ba't ni Papa? Bayan na ko namatay. Laika, saan? No, saan mo akabalan niya riendaan ti anak mo, Benjamin? Ay bakida, jabalay. Ayan ni Raymond. Saan pa yasimang? Mami, handa kayo matgayam. Oh. Laika niya da ito eh. Nagipulong ka kini Mami. Naimbag tadakan nalay nga lalaki. Anya ti karbe nga mamangdangran iti anak ko. Tinapada. Saan pa ya makaanay dayta? Dinadaol mo ti masakbayan ti anak ko. Alan, Laika, irubat mo aminan dagiti alikamam dito eh. Ta sumurot kayo kanyak iti anak mo. Pangaasim, Raymond. Sungbatam ko matiawag ko. Ingam no saan akong gayayatan. Awanin ti serbiti biyag ko. Apay nga inawagan nakpailaan ha. Pinilim ni Mami misyan ka ni. Pangasim, kasapulan da kay ti anak ta. Nalingitak. Nakaikadeng ako. Katagsalita kami kay ni Mama. Nabayagan nga bagbagana. Asumurotakkan kwa na iji Amerika. Pangasim, Raymond. Saan nakapanawan? Nasaysaya at langan na patayin na kami ti baybayan na kami ti anak ta. Girl, I need you. I need your love.